Kavlamanaz gelgince köp kurduktun bu çıkağı görünüp kalgan gezeken kıyın gün düşüp kırgızlar bölünüp kalgan gezeken kazanaya kolum to kalatıp koygun gezeken Hacında kangalmaka Kamatıp koygun gezeken Kaybakta bayken özüncü Cügürüp kalkan gezeken Karacandan kallayıp Tüngülüp kalkan gezeken Uşundu manaslap çuğu salıp kırk çuru gidip barıptır Kaydasın karan kırgız dep dul bastı Kadıp Qarqıran tüzünde Qatı şoqun salıptır Ünlü uqqan qoşaydın Çurbağanın qarracı Atasın görgün malladay Iylağanın qaracı Kana key manas kana dep şaşqan dilin qaracı Sakalına çalıp basqan dilin qaracı Aq buğdan jılığı keng manasqa Uşundan arqan bir jedin qaracı Qabınayın bir manas Kalkındın tuzu sen manas Namısın oldun aldırgan avantın alın gör manas Gülgünüzlü bokmurun Gülgün aldın aytada Aş berim dev altaga Teginde burkan şarkan düşüp Hıramandın ırçı oğlu Kasiyetli babalarыңдын Manas atаңдын жүрүштөрүн айтып жаткан кез экен. Касиетиңден кагылайын, Манасчым. Ата, Манасчан баарын кантип билет? Балам. Элибиз эселтеден кылым карытып, ата бабадан бери
муунда мурас болгон каада салты, үрп адаты, аны менен катар манасы улуу калк болуп сакталып келе жаткандыгыбыздын негизги себеби. Манас айтууда да ааламдан келген улуу касиет. Аны көтөргөн адам көтөрөт. Жараткандын пендесине берген белеги. Ушул бабалардан калган улуу мурасты аздектеп сактап, бизден кийинки келечек муунга өткөрүп, улантып кетүү силердин парызыңар. Ата, карасаңыз, жаз келип, айлана шаңга толуп, өзүчө эле керемет дүйнөгө келгендей болуп турам. Ата, эл аябай көп чогулуп турган. Ноорус жаңылануунун майрамы. Күн менен түн теңелип, жер жарылып, чөп чыгып, желин жарылып, сүт чыгат деп айтышкан бабаларыбыз. Жаздын келиши, жаңылануунун белгиси ушул болот балам. Ушул күнү араздашкандар бири-бирин кечиришет. Ноорус менен кошо тоң чыгып, баба дыйкан жараткандан жакшы тилек кылып, сокосун айдап эгин себет. Умай эне арча көгүзүп, эл жерин жаманчылыктан сактап, ысырыктап аластайт. Эл журтубуз колдо бар ашын чогултуп, чоң казанга көжө, сүмөлөк кайнатып, жалпы элге таратат. Ата, карасаңыз, тиги жактан ким келе жатат? Ал Умай эне, ыйык эне. Баланын колдоочусу Умай эне, кел, ырымыңды жаса. Элибизди жаманчылыктан коргоп аласта. Алатоо бойуну шаңданып, күн жылмаян нур чачып, ак кар жирип алдынан бай чечекей буралып. Ноорус аттап жеримди кирип келди кол сунуп, баба дыйкан эгинди себергез келди толтуруп. Жашыл арча түтөтүп, аластайын короону, ал муздактан айтылган Умай эне жомогу. Алас, 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 арбаледен калас. Жер жарылып чөп чык, желин айрылып сүт чык. Жериме берсин молчулук, элиме берсин
toqçuluk. Alas, alas, alas. Örüş dolu mal bolsun, kırman dolu dan bolsun. Yaşına da karına ıyman versin barına. Alas, alas. Aksakaldı kalız kıl, caman sözden alız kıl. Bay biçeni barktu kıl, kada salttu narktu kıl. Erci gitti erktü kıl, sözgö turgan şerttü kıl. Alas, alas, alas. Selkilerdi septü kıl, söylu sözgö gettü kıl. Naristege gülkü ber, şıktandırgan türtkü ber. Alas, alas, alas. Arbaleden kalas. Birimdiktü cürt bolsun, başыңarga kut konsun. Alakanday kalkındı, jaratkanım koldosun. Alas, alas. Arbaleden kalas. Alas, alas. Jakşılıktın şarapatı menen gelgen, Noruzum koldosun. Ata babamızdan gelgen, açtın kutu sümölökten dam takkıla. Ak dastorkon türlenip, açtın kutu sümölök. Berekeni üymelep, bapıragan tokçuluk, cazdın kutu sümölök.
алақан жайып, жаратқандан бата сұрайлы. О, қадырман қалайық, өмір сапар, жол жүрсөңөр, жолыңар шыдыр, жолдошыңар қыдыр болсын. Тілек ақ, ниет таза, ішіңерде Құдай оңдосын. Өрішіңөр малға, қырманыңар даңға, дастар қоныңар нанға, оозыңар майға толсын. Жақшы адамды теңірім жаман көзден, жалған сөзден сақтасын. Ел намысын қорғаған ер азаматтардың башынан сыймық кетпесін. Қарылар дөлөттү, жаштар менеттү, келіндер келбеттү, жігіттер албеттү болсын. Барчылық болып, тоқчылық келіп, бардық үйдің түндігінен түтін бұлап, очоқ жанып, ордо толсын. Ел тынч, жұрт аман болсын. Ата баба арбағы жылолып, Құдай қолдосын. Амин. Саламатсыздар ба, hurmatly Қарақол шаарынын тұрғындары, жана меймандары. Барыңыздарда келіп келген 2021 Наурыз майрамыңыздар менен құттықтаймыз. Майрамыңыздар құтты болсын.
Кирип келген жаз элибизге тынчтыкты, үй-бүлөбүз куттуу, дастарканыбызга береке алып. Нурuz 2021 Каракол шаарындагы майрамдык салтанатты ачык деп жарыялайбыз.